agabay iti mensahe ni President Bakiran katkan isuna ket gasip chismis kanayon mo ipagpagaday iti Vice President na iti maysa nga sakit ti Pilipino ken miyembro iti simbahan kasla sakit iti nuam nyalebi FMD, foot and mouth disease magna chismis dahil Ilocano na dahil ha. Sorry for the translation, dahil ito ang nakawad ko. Amo tetoy iti kadagsanan nga hantay nga mapupuutan kapag basbasulan pagbidbidutan tayo kas may sa miyembro iksipan. Mabalin nga pagkakatawaan tayo nga pagtutungtungan ng hantay malwadat. Chismis datoy, tinapagpanagan. Malagit ko na may isa ka na yung kung istorya dito yung speaking engagement. Kujak amo na bagat kada kayo. Wala na istorya kada kayo. May isa nga aldaw na yung agsarsarming. Kabayatan tin na pa nagsarsarming imbesong ti amanak at nagkakawa kinunanak ni Jobing. Anak ko, laklakayan kang yung saan mo pa'y nga mapunas dahi tabukat ti bata. Pinunas dahi ti ubing ti bukat na imbesong nagkatawa, inbaga naman kanyamana. Tata, uyawang nga damukat dahi ti mata. Ngam no agsarming kalakuma, no siyak kat mukat, sikat kat kamata. Anyo ti kayat kumasawad. Mabalin nga pagkakatawaan, nga mabalin nga pagpampanunutan. Depende kada kayo, no anyang ingkay pangitarusan. Nayari tayo kang dayama. Naglakatay nga kitang itirugit, itipadatay nga parswa, namhantay mat-amo nga kitaan, itidugyot, itibubudtay akaramwan. No nagduman nayari tayo itilungon. Nasilang, nadalos, ngamnosat gang, tilinaon na, iggasal, nabangsitan. Alwadan tayo, tabakakaste tayo, na miyembro, simbahan. Amangan nakakurbata tayo, amangan na silang naplansya, itibado tayong umay simbahan. Nang nayaring tayo tilungon, na silang nadalos, ngamnosat gang, nabangsitan, iggasal. Brethren and sisters, itibiyag tayo pas may sa miyembro iti simbahan. Kanayon kung may bagbaga, makauma tayo nga bagbaga, haan nga dahi ito iti panawon nga kikin na nga ito tayo Facebook. Wando ti kayat ko sa manhang nga dahi ito iti panawon nga kikin na nga ito tayo iti purwa. Haan na nga mabutan no danalala ingnem siya iti istaka. I'm not afraid to be outshined by others. Kaya rigan na dahil may isang alitap-tap nga kamat-kamatan iti ulan. Kuna na dahil alitap-tap anya ti basol ko kanya. Awang matyar aramidig ada kasken ka. Insungbat ti ulan. Ang kulangamin kayat nga naribat ka. Apalan ka tanaranyag tay kalangan. Anya ti kayat kumasawal. Adda dagiti miyembro, adda dagiti tattao nga no daduma no agduras ti panagbiag na napintas na estado na naragsakda apalan ti daduma. Nagrigat iti biag. No daduma, brethren and sisters, no asino pa'y iti kabagyam, no asino pa'y iti kayem mo, isuda pa'y ti mangiruruan kanyang. Iti biag tayo mas may sa miyembro iti simbahan. Kasapulan tayo tek titinulong, kasapulan tayo tek pipin na pigsa. Kasapulan tayo tek kay pigsa. Ato'y iti istorya ni Thomas Edison. Ni Thomas Edison, amo tayo nga iso, iti nang invento iti bombilya. May sangal daw iti unang iti kumpanya na adda na dapat na empleyado na iti kayat na nga invention wano ti karkarigatan na nga ramidin ti mangkat may sangalugan na iti kanon na kat gasolina. Inasgan na dahi iti empleyado kat kunana, ituloy mo na, malayo ang mararating mo. Napalabas kisumag mo manuhatawan. Haan nga napakpakadaan, hanga paggugustuhan ni Edison at na napasamak ibibiyag na. Naurang ti laboratoryal na kat nabangkrap. Itiday ito nga pang nakabangkrap ni Thomas Edison, imbasadad kanya na dahi dating empleyado na erikan na, iti $750,000.
Nakigtot ni Thomas Edison nangalaam ti kwartam. Ang nagununi dahil dating empleyado na. E di lumakay ni Thomas Edison. Haanan nga makapagnakot na ka-wheelchair. Nakigtot manan ka dahil dating empleyado na kat gimatang itinagakan balay. Iti asidang iti pagnaadang ni Thomas Edison. Ingatangan na ni Thomas Edison ti wheelchair. Saggaysada katagkinkin naman da nga naka-wheelchair. Kuna na ni Thomas Edison, dati ka hindi nga empleyado, anya tinapasama, tiyan. Simbong bat, dahil ilalaki kinunana. Idi ibagang nga malayo ang mararating ko. Dahil kada iti invention ko, nalugan amangan ti gasolina, bimak na kitata. Amuyo no asino dahil nga tao, nga nagbaling nga gayan ni Thomas Edison, gapot ipanangyan karis na nagbaling nga baknang. Isuna ni Henry Ford. Adya at inkukwa iti Ford nga lugar. Anya iti lesson tayo kadetoy. Kastadya ko na kinapay. I am not afraid to be outshined by others. Aantay ko ba nga mabutang nga maringbawan tayo, itipada tayo nga tao. Aantay ko ma nga agbaling nga seloso, haantay ko nga mabalin, haantay ko nga agbalin, anaapal ka tao. Rumbang ko nga suportaran tayo no bumaknang, no pumintas iti biyag na, agbalin nga naragsak, napintas ti gawa na, nagwapo ti gawa na, haan yung apalan. Ikararagan kin suportaran tayo. No bilang ko ni Thomas Edison, kat naapal nga tao, seloso nga tao, nagtengat ako man ni Henry Ford dahil nga kasasaan na. No hangay naramid ni Thomas Edison, asino kuma, tinang tulong kanya na, iti isuna ti agrigat, kat isuna itinabangka. Ulitek, ag titinulong tayo, ag kaysa tayo, ag inayat tayo. Iti baro nga katulagan no kita inyo, iti libro ti aramid, asino itinamagbalin ka ni Paul? Akas may sa nga epektibo na apostol ni Jesus Cristo. Ang kadi nga Barnabas, ang kadi nga ni Barnabas. Babaan ti pamagbaga, encouragement ti Barnabas nga ituloy mo lang anyaman ti bagbaga iti padang na tao. Ituloy mo lang ipagpagapong ka ni Jesus Cristo. Anya tinapasamak ka ni Paul. Nagbalin nga natano, nagbalin nga popular isuna kas maysa nga apostol ni Jesus Cristo. Idinta ni Joshua kat ibaga nang han nakabalang nga ilit iti Israel. Asino tinangyan karis kanya na? Haang kadi na ni Moises. Idin nabalod ni Joseph Isbit di Cantage Day. Idi dahi di panawon nga kayat na kuman iti subuko, kayat na kuman iti gatras, kayat na kuman iti agsanod. Asino tinamagbaga ng encourage kanya na? It was Jesus Christ. Doctrine and Covenant section 121 verse 7. Anya ti kunana? Anak ko, tungteng ko ti gundaway, na may tangkukan ko. Agan anos ka. Dagito'y kumaikirumbang nga prinsipyo nga pagpampanunutan tayo. Taantay nga kinapas, ngangkat di agbalintay kuma nga mamagbaga. Supporter iti tunggal maysa. At dahil iti maysa nga lalaki nga nagsimba. Kabayatan ti sermon ti leader na iti kapilya, bigla nga naguni di cellphone na tinakapigpigsa. Maysa amin pa ikit din nga members tinalyaw da isuna nga nagmaditi pa nagkita dating kuwana. Napabainan dito nga membro iti simbahan. Amoy yung tinapanan na dito nga tao nagdiretso Devil House. Naging inom, nagpartag. Hindi natindang de baso na naipurwak di inuwan na. Tinalyaw amin isuna nga mammartag. Pero anya tinobra di mammartag, anya tinobra di aking kupa iti Devil House. Tinulungan da isuna, inalalayan da isuna. Manipon idin, na di taong nga nagsimban, di jay lang Devil House, tinapanan na. Apay,
One tay Javier House, nakita na iti suporta, iti tao nga rumbang nga sapsapunan na. Kasday tayo no dadto ma. Imbes na ti unag ti simbahan ti pakakitaan tayo ti panuporta, dito'y mat nga pakakitaan tayo ti kaadwan nga kumontra. Kamaudyanan na, sakbay nga agtungad dati nakibaga kada kayo. Naawagan na kasmay sa nga bishop at the age of 45. Apay nga naawagan na. It's not about me. It's about my wife. It's because of my wife. Apay. Dahil ito day time na nakita natin asawa, na-refine, na-regulate, ang muna no kasano, iti kayat ng asawan, iti suporta, iti maysa, kalider. Apay nga dagita bishop yun na awagan da akas bishop. It's not about them. It's because of their wives. Sabi ko nga kagabi, sana all. Ginugulat ng sapatos. Parang Bishop John Pray Rosario. Yung natutulog ka, impaabay din yung sapatos. Di ba nakakagulat yun? Sana all, no? President Pakiran, ginugulat din tayo. Pag-gising natin, may Adidas sa tabi natin. Bakit tinawag tayo sa tungkulin nang dahil sa ating pamilya? Yung ulitet man dito yun. Bishop, na kayo ti Bishop, ang nadagita saway. Amoy no adaman iti very proud na pakaydayawat ni bakit ko. Never nga nakialam dato iti transaksyon aktibidades ti simbahan. Haan nga dahi asawa iti leader nga makikita yung madati nanutyan nagto di state president dahi asawa. Anyo na'y makikita ni bakit ko nga astan. Pero hangmo nga marupol no kasano ti pantuporta. Ikat kay ti pagpampanunutan no kasano na nga sinuporta. Hindi kapigsa iti pandemic. Iso na itinangampon amin nga missionaries nag-training di ba? Amo dahil pandemic missionaries talaga. Ang ko pinakialaman iti finances, wano gastusan dagito yung upig nga naturo nagdyan nangan ijay unag iti balay. Dunad duma, agil ngilangil na tanunad duma. Aglanglangan di bakit ko makatulong dagito yung missionaries. Pero hangko nang nagtanabuto. Dunad duma, da pauyo na. Pero, maragsakan isuna nga nag-serve. Tapi kanayon na may bagbaga, no nag-mission na klaong kuma. Dahil to'y itibabawi ni bakit kung ahan na naaramid kaya. Dahil to'y magtibatok kanya yung upin. Nagbaspasa itagtan, narumbang kumana ang nagbaspasa. Please follow the gospel food. Da kayo nga naganap. Naman ibagbaga nga agbasa nga umuna, iti anak na pidot data. Pidot data. Haan nyo nga isuro ni Apo noan niya ti rumbeng nga arabidin na para kanyayo ken para ti anak. Sampay ko nga tabarik nayo ti panagayat iti Apo. Sampay ko nga tabarik nayo iti kitang puno iti simbahan. Gusto matayay ko na ni Sister Nika Balanay itatay. Mo ni Sister Nika i-interview na tanubig. Teenager pala na rin, 19 years old. Hindi agawin, hindi ka patangkon, ang kumatukod, hindi ka panunutan na. Nag-work na itimay sa nga ward. Napang kami itimay sa nga lugar. Kuna, na kayo tagitad ti Book of Mormon nag-observe na, kunang karilubig. Ay di may sa college level, malamang paspasa. Ay di may sa RM, ang naghampay nga at college, again noron pa lang. Look at the difference. Ay di college level, mabaling nga ang muna ti pagpagana ng Book of Mormon, gamhan na mapagsisilpo ti magpagana.
AJRM nga hanpay nag-enroll iti college. Diretso ti introduction na kung Book of Mormon. Diretso ti pannakipatan na kung tao. Anyaman na topiko amo na sumbat na kung tao. Aji college level. Piman na mapagsisilpo ti pagpagana. So what's the challenge? Mabalin ko nga ikalit ti RM tayo mahampay ng college. Kontra kadagiti anak yung nga madamang nagbabasa. Nahampay ng vision. Pakakdaran nyo ilan ito'y samo, ikan nyo itibay sa katopiko. Kita, mapansin nyo, nalalaing DJRM, dan DJ anak yung ng paspasan. Ikan kay manin di pagpampalunutan, ulit-ulit at datoy. Inbaon nyo, DJ anak yung nagbasa. The question, kasanot kasigurado yung, nahang nga masikugan, makapasikog di anak yung nagbabasa. Compared ka rin 18 months, 24 months na mapan na intimation. Sigurado kayong asitag kani ako, sigurado kayong agserserbi kani ako. Dahil kay iti pagpampanunutan. Brethren and sisters, thank you iti support tayo, thank you ti ananusyo. No anyaman da iti makaramidan mi, ananusan nyo, ikatay iti pagpampanunutan. Apay nga set apart, apay amin nga setting apart ket mapannak iti wardyo. Iti protocol kuma dito'y amin state center. Ngam apay nga aramidan nga mapanak iti kadaward. Ipang panunuto data. Sayang di orasyo, sayang pa'y di gastusyo, tahan nyo mapasubli na di kayo gastusyo. Ikarkarigatan mi, tag-sarbi ka na kayo. Apay nga ti-interview iti ang dito state center mo by appointment. Pikunak ka nagiti kadwang na counselors. Ikatan nyo data appointment. Nuworti kayo nag-interview, do it, basta at adulta kayo. Sapay kumata na dito yung babatik na prinsipyo, babasik na sakripisyo, at mapanunod nyo na dito. Kanayon na kayo na kung kumusta. Isalod-sod. Kung kumusta na kami, hindi nyo lang din alam kung anong pinagdadaanan namin. Hindi kalman at sinang sangitak na YSA. Kanayong kung mabagpaga, ang mumasapol ni Jowa, na ki Jowa, anpay na member. Ikarkarigatan mi nga i-guide na inyo anak nyo ang aramidin nyo ti parteyo pada nga naganak. Sampay kumakamarik na yun. Ti simbaan ket pudno si bibiyag ni Hesus Kristo. Adan tayo ti si bibiyag na propeta. Thank you kada iti missionaries. Thank you kada iti auxiliary leaders. Thank you kada iti choir, the BPSN, the bishops. Amin-amin kayo kakabsat. Nagtultuloy na si tatalingan iti pagmati tayo kay Hesus Kristo. Tapay kumatagkikita tayo kumanan iti sumarno nga konferensya na ito'y tinakikararan, tinakibati, itinaga ni Hesus Kristo. Amen.